So hello guys, tini ke Loli Bazar by Burakha. Mau tanai delivery kayaknya bagai. Tini tesa hasal. Tini mana kere? Hai kono bunyi borlas tini kairna na jong parcel delivery. Tini 30 ta hai na delivery kayaknya na. Masing zora. Pakai kangke sarik kangke no kesang belai. No kipil puro kangke sarik mitang bela belai. Keno kesang apun suruh kaitan no kisah takut. So guys, and vlog skip kayak gini chung ni pa set. So guys, double ke ang tas sagot kami tunggu kalau kedua kalau tangwai tinggi Halo. So guys, kita book yang betul-betul terjadi. Nanti akan vlog skip ya boy. Sok pakai apa kayak yang Loli Bazar Don Bus School. Makan apa? Sok pajak. Orang kain ini kacang pakai cuma apa ya? So guys, tinin vlog asal jadi nongka. Sari kaham jodoh nana.